Shalom, selamat pagi Bapenang nalongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ay maijalo hita, rigapan sigano paribata bani panorang sugot nerion, pasada hita hurta, martonggo hita. Ham Tuhan na bata bapa namin na marhabang sa naguriatas peham Tuhan. Dohor doham bani haganup halak na mardilo-dilo bani kuran mo na mapasing. Ase sanggani dilo hanami bani sogoton Tuhan. Roh maham itongah-tongah nami. Laho mangidobi hanami, manjolong apa pikiran nami, rosi membubahon perbuluhan nami sa ganjang nyaron. Asi barang petongon siur cahonon nami, haganupanin tetap maronjolan bani harosuh ni hurmo, bahen hasangapon di kuranmu. Ibagas kuran nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, colam manami rapakon tonggo namion. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus icape na siyang marian bani panorang sugot nerion, nabu isisehan nami marhitehon ni channel YouTube on. Rigapan sigano paribata sa darion Sabtu tanggal 6 Agustus tahun 2022 ay matarsurat bani buku Sakarya bindu 14 ayat 7 na makatahon sonon. Anjaha layur ariai Jehovah do siboto ay seng songon arian seng songon borngin tapi marayak bodari lihar mause. Anggo ipardite hita ibagas pargoluhan ta sigano pari. Hajahaton ija-ija jana sonaido humani age naborit lambin patubuh biar apa gobir bata totu bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus sasitong ni langbe pahara na luar biasa be ai bata tapi maningon takas do perlu bata masih agepe itongah-tongah ni halak na porsaya agepe itongah-tongah ni halak na tetap marsombah kubani na bata jana agepe itongah-tongah ni zaman na lambin roh majuni roh bueni ope halak na marsitaronon roh bueni ope halak na boritan jana roh bueni ope halak na marsombah hubani nalang naibata haganupan ay bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus halani sikap ni jolma na makarusukon na instan atape na pudas-pudas tuma ape sa sitong ni anggo marlajar hita kumbani haguluhan taon ipukah do guluh taon kumbani dakdanak na baru tubuh abingan dukko siya marlajar mardalan das kubani na matua artinya ay proses ay maningon idalani haganup jolma. Nah tarsonay do humani bapainang nalungan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ibagas gulu hapor sayaw ta porini petongon ibagas ganupan pargulmiton ta si ganu pare doma ipataridah kon hita hapak kuton ta doma ipataridah kon hita turuh ni hurta doma ipataridah kon hita lumbang ni hurta doma ipataridah kon hita pambolosyon ta kumbani Tuhan ratene songon na hurang ope lalap ay halani lalap do humani turus do humani ididah kita bahat si taronon ni jolma bahat homa hajahaton ibagas atape itongah-tongah ni parguluhan ta sigano pare totu sukur-sukur ni ayma atigando salose haganupan ay atigando panorang ni ay salpu untongah-tongah ni parguluhan ta ase idahon tama malas niuhur janah tarsirong bani haganupan jolma hitaganupan marhitihon ni hata ni nebata adong dosada ari na ipatotap nebata sangga jongjong ma iya itongah-tongah ta janah sangga bani panorang ay ipabayu ma parguluhan ta ipaluah ma haganupan halak na martahan das kubani ujung ni halak na tetap martengir nihur rosi ujung ni guluh ni paluahon ni nebatama janah talarma bani perguluhan ni
haluakon na tongtong in, malas niuhur na manongtong in, ibagas parguluhan ni sigano pari. Tongon, lape jupah kita, lape ididah kita, tanda-tanda ni ari ai, janah lampur lu bata, tanda-tanda ni paroh ni ari ai, na perlu bata ai ma, ase idingat kita tongtong, bahasa sopit do labah laho masuk hubani ari ai, halani ai, maningon do hape ni hita, porini petongon ibagas perguluhan tasigano pari, idah kita ari lupus ari, buesi taronon nabui mandorat kita sonai age parnaburitan, haganupan ai, pakkorhon ni dosa do halani ai. Hita sebagai halak na porsaya, maningon ijaga hita do dirita, ase ulang madabuh, hubagas dosa na sarupa. Porin idah kita adong halak, nalang maperdiate hata ni nebata, nalang makorjahon hata ni nebata, jarah nalase bani hata ni nebata, tapi anggo hita halani idingat kita sopit do labah masuk hubani ari ni nebata ai, ipasirsir hita madirita, halani pita halak na totap marjuang ibagas sapor sayon ni, na totap menjaga hapasingon di guluh ni, aido naboy lopus naboy basah humbani labah na sopit ai, janah na parpudi sahali, asibuidas kita hubani ari ai, ninokan langadong be arian, langadong be borngin, artini ai bani ari sanggah ipatalar ne batama dirini, gabe raja itongah-tongah ni perguluhanta, gabe marsadama, gabe sadama ne bata pakonjolma, songon sadani ari bani panorang ai, totu sonai mahomani hita, ibagas nalah homa parayak, ari ni nebata, hatatalar ni hasangapon ni nebata, sonai agi hatatalar ni hasangapon ni, halak na porsaya, bani ari si magira, dingat kita ma, hata ni nebata na makatahon, martuah mahalak na manangar hata ni nebata, anjaha na makorjahon. Totu on mana maningon tetap on nagabi onjolanta, ase ibagas perguluhan tasigano pari, jupah tongon malas nyur na manongtong in, bani ari hatatalar ni hasangapon ni nebata ai, maningon do hape ni tetap kita tangi bani hata ni nebata, jana sirsir makorjahon hata ni nebata, halani halak na maningin hata ni nebata, halak na makorjahon hata ni nebata, aima halak na martua, jana halak na pinaluah ni nebata, sangga partalar ni nebata, bani ari si magira, ari nagok ibagas malas nyurin, bani halak na porsaya. Amen, martonggo mahita. Ajari hamhanami tongtong bapa ase ibagas guluk nami si gano pari, ibagas hapentaron hanami mangetong ari-ari nami, ase ipakehan nami haganupan panorang nami, guguh nami, talenta nami, sonay agena dong ban nami on, laho makorjahon hatamu, bahen hasangapon ni kuranmu. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jolam rapakon tunggo nami. Amin. Jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan ne batata, idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus, pakon holong niate ni ne bata bapa, apa persoran ni tondoy na pasing ma, nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Horas babat taganupan, bapay nang nelongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Selamat akhir minggu, selamat mandayhon kebersamaan rapakon keluarga, jana selamat marpakansi ma hubani na marpakansi, selamat maghorja ma hubani na tetap marhorja bani ganup ianan tene bata ijape bani panorakon. Shalom.